Yes. Na me dim penimfo bi ho yawo. Na eja yesi ekwan ne ho. Makoso a wo, se de ama me papa mbibia Joshob. Joshob so ti the same lane. E wa no ti o. Kozi lodge. Eso we so ti baby a wuti yesi wo ne de am na kwan da so da o Joshob. Yesi mo amuni mo nkaza nkyere no. Na de obi kura ti se o ti obi na kwan ayesi a. Enra wo ye che ye kura na ayede. Adisu yemfa nche sika ne betua. Enti contractor me my imagine say from next week. Anopa bia mekwa akobo ni den maka che watchman say on kan say assembly member aba yesi kwan no na ebe na da ro. Me yesa akopim say da obeba. Me kwan so a. Enti contractor Joshob sa na my say me start Monday. Me hunu kram kwa asika je say honorable Opooman aba yesi kwan no na obe kwan na sei. Baby, I'm at bia so radio bia so make am wansem. Because onya small contractor na adwuma so efe. Na wa sheda wo so kwan dam. Na ni fie ni fe, why to akama bi o. Na wagu ho ne kakra, de wagu no kra deserve sa kwan no. Ye ni ye preko na fa betum. Ten enam na obi e ba na ehun se e ba ho. E wo so mpanimfo ne nam ho. Enti mese Mr. Your friend is saying the original Urban Rules Director. Nana Atta Poku, minuano, mediano. Atta. Nana Ohineba. Ono so ono Metro so can read. Akwen waka some dey kamba. Do you know what them say be obi so Metro asem now. Because there be a obo Nana Kumasi as a wo pre-drip, me pre-asphalt obo engineer. Nana they say me dey no dey different. Wo pre-drip, drip we district assembly. Mami you dey also see we am to be there. Wo pre-drip, me pre-asphalt. Asphalt ni drip na say. Ka wo be wo di bi to me kra na toto me ho anke. We Obeba be Joshob obe. Ayi na ta hey. Director Joshob ayi your friend say be to me na tai and once we ade na de nam so na ayi ni nam so director we so adwuma Opooman construction nye adwuma na what me yi from Haber to ayi no abo ase no no we adwuma okay from Kosilo to Atinga Junction based on adwuma why now we ask adwuma ya oni ma adwuma kra o ye no wasko enya small job the expansion of 2 bridges to enya grow me dey we say me say me coffee no mahu na meto an wona ayi na what confirm say empire the amano sana me take kwa provision bia ya provision bia financial bia na provision say the amount dey woni mkwa wo dey eye den sika no betua abande o kan enyira e wo so ho na wote ti say na ko Joshob pa director o si kwan na mpimpanimfo pa African ba na ye be hwe Joshob na wa bro fi aba na we nam kwan we su ba ofi asanye fe data we dey ye dey am ahwe ne be mam na Dabi na drip on the first one mo maye ni sese no dey me maka o dey ba na nti say o na dey okoka ye na obekon ye be to aba na om dey drip e be fa so na totally mam ye ya sata om kra say me against it by we tutu ya church obi ama when you are telling o brother truth minister Kota was so no omko why me why ni nyina na enya no kra na anyway ebi ho irritate we oh yes enya no kra sa any say dey na ye Dabi de omu twa he na wo kan any say dey na ye oh say eseka tieni na sese no o madwini nyina ma say kwan kra say na man ho oh na ntisa nya no kra na de nya me na na de nom koju so nya election de nom koju so nya election yes e be yiso na so na MP na be jo o twa me hu say o kaka ba ne de ade oguguma eno ano akoyi kotare nyina free so ye ka ho de mo seka nya na adwuma yie and I'm just say ya no mo ye ne benya effect because Atta ewie no ya busati o ti o kra ka se ya ni say de ye mfa gravels nya de enwu so sapit ayi ni bi kra keke eno mu ja ni say ya chipins ni bi kra keke so enti ya be say minim say director Joshob be ba be ya man na say we de so wanyi asese ho ntokwa na mbe bia me twa ko bia